Ago, afatukwa ko tumhi. Agbe nu me di be mi akponyo be ama mi sofo dewe yo na doyogbe alo yo le obe yo le gbogbo von deda alo ma ga twe be o le nouveau deda nouveau pe di popo kokloda pe doyo yo na ele go misnam di dogbe yo na de ona dogbe ame 27-28 blave voir dre blave voir enyi wa we ku le dogbe me ele go misnam di ame yo ku de nuita ku de ya me di be ma de go me na we ele go misnama ma de go me na we e do ai de yefu gbe me vo apa suboto de gbe me ma gblele ele go misnam di aha Bible pe te pade ono gbogbo be ele Isaiah blane for the ke pupu ewolia to pupu ewolia ko ya be wi ade ale ame ebede megavo ela bana meliklo ngo mega ji ola bana nyenye ma maliko ma pede won yin ma chonyo na be du si ale boda un peple vlododo ava mesio kata do mejude won laji wo ke to achoro wonu ai adia mesio le juro plo la ke mapo wa mesio la pa o plo la to fro ka ga tudeji ela bana nye wo a o ma o amesi le gbogbo na obe ma pede won la le won diside asi amen ela bana nye wo a o ma o amesi le gbogbo na obe ma pede won la le won diside asi amen tonye we me va mo je gbere veve sese wo yen ele go mi sinamde be e hati we professor we nurse we no doyogbe ahofe ya o ho doyogbe yin ya dogbe chusale onu vonya me di me ma pa yin bere abede megavon ela bana meliklu mo mega ju ela bana yin ma o maliko ma pede won yin ma chon yin na pe si ale enya se jide fonya onye vode onyebe Yehowa alomawi yo le fiafia me le Bible amede me le mi alewa afi yo vova wu mi atogbe wewa ba bia ma do nyobe Yehowa be ye lo na afi nyu pe vojona ta susu ka le me be obe he ya mede abusan pe he ya me ya ta jide fonya yo le gbogbo be ma le odasi Yehowa be ya le odasi de ye pe ya cho ye pe du si ale ode yata ojebe mi le to de nyagbe ehun ne mi abuta me ta do fia be yo wa mele mi asi chanwa babiema alo mawi ipo mi ata ne mele mi ata po wa babiema ma china we enya ijole Zambia de yata me va moji ma kaka me ne na senko me nwere be sometimes mi a Kristo to we de mele mi afeta gbozan o had missionaries we over Africa de suku banto yo pete obu Roma Catholic pe suku o EP Evangelical Church plenu Apostolic Church maore plenu be fifia be Charismatic Church wa ku ele tachola mo unu epede nya ma vai na me de doyogbe wa me 27 blave voadre amedo gale koju me po ho agbe o gale to o gale ku moji ye mi atowe subo le fine mi ko ye enya me hana na me ho se be se go me ye wa be de mega vo la bana mi plu mo mega ji o adi amesio le juro o plu la ke ma po o e fi ma de ya me ti be ma te fide o adi amesio la va o plu wa zu to flu ko agazudeji mi atowe ma bia selo ava ola ganto le he ya me de ya nye yovo we ozu to flu ko vo ba bia se o su to flo ko fo ha bia do ku na bia so fo we bere yo vo va fimi atogbe we o cho tu pla pacha we ashanti o pezi piku ache gale queen bo me glonya de ncho bere no jagba no vai hoe o be fifia over all the reparation one, all the reparation one, they have to return everything that belong to the blacks yo vo de che yo wa okple we yata me dibe na nyabele Bible yo cover now de ona ota $1 petebe $1 ole yovu onye
o me po ma dollar yibo po o ya dede ne ejebe ne wa de wo susu go me na me be o le no do we o me po la ma dollar yibo po to floko yo abe ya na ame yo fia fumi wa zude me popo to floko o aso apenya o mi va mi ame yibo va le Méditerranée sito be yo ina de Italy no me popo video ma de vai di people going to Italy vai po through Libya ne na po da ame le kuku le Libya moji hade Ghana hojo apa Togo me hojo apa mi ape president o de o mele ni nwe wona mi o me ga ngro me gbona nya ya bere mi abo politician were they are the representatives of the white man. The president, the political science, the political sense that we have in Africa. They are the representatives of the white man. They are the representatives of what? The white supremacy. First, a politics. Ya call them ya. Me ma avon. Ye wa be me ga vo la be na me ni plo. Won me ga ji o ya le odete. Mi me gbo. Ne na yo vo no zuto floko. Ne na yo vo re no zuto floko ne ma po. Yem o ma chi na re vai henu e wole na po be yo wa ma hu jipo nu. Ao jipo ne tu jipo. Sika me ge po, e ga me ge po. Yehowa ne tu jipo. Mi ma henu e wole ao, mi ma do e po, mi le Yehowa do po me ne wo to floko, ne wo yo vo no to zu to floko ne ma poda. Ne mi akpo be ati wa we ha. Ne mi o mi trozu gato. Amesio le jiro npro la, o ma ga po o mi dibe, mi ma ga po o, wa we le jiro pli mi. Wa we le von dynamic sa plekeli. Vaccination le do donami le do ko le dolele nami. Minye over na me bribe la Africa wa bribe wa ko ga ko bribe we wa ko amache ko va dona we me no bro. The best doctor in Africa cannot challenge the white man except you are the best doctor in Africa culture, Africa medicine. Then you can teach the white man. But if you are a doctor, you come out with doctorate degree, you come out with whatever, and you call yourself a medicinal practitioner, medicine practitioner, you don't know anything. You are just copying what the white man gave you. And therefore you cannot challenge him. You, the black man, is the one I'm talking about. I'm talking to you. Good. Ma yiji, so for ile Zambia le, nou pala odanyo, nou sela odanyo nyemenyaya. Voifonye, enna ame deka wame 27 flat ku, ame wama dele koji ome pa oyo dowe. Le Zambia gbome, Limpopo yifmane na vai cheki. Mabere, ame deka 27, 28. 27, 28. Ame deka 27. Yaou, da yame. Be yole dogbe na we. Ya uko bleach. Anya bleacher, machi na we. Dogbe isofo na we de. Anye bleach. Mi ko klona fojime. Mi ko klona mi abe chile pome. Be chile pome ne kona mi. Ne wana vevelele mi. Te fia me ne ko. Adi sese anye bleach. No vinye ya ona me de be dogbe ne hone wanu. Ya uko de nume ne chu ya hwe ya onu. Oko ene nume ne tu ya hwe ya onu. Machina we ma wini le yoyode me ya le bibla no mebede ma wina na chinwe jana da menwe pa me vo pa gbejide ya mi ame bo mi nya o china obere mi atogbi osubo abusam vodiriba abusam vodiriba de mere chichina we be ya nye yovo wela wa we ko so bibla ame yo ko bibla cover na mi de wa we ko cover fifi la o gala si trole o me ponya ode o gala si trole bibla so that it will match the new generation 21st generation batch. Machina wanya tepe ame deka blave voadre wo kus deka flat les Zambia bome mi no Ghana ncho ya obenim china me de obeno ko bo gbete ko wa o dro gbete over fia do ma hia soro we cheleme
ne soro mele e so bi de obi ni malo obofo agachina me de obe me de kuna mi ko mi asoro pe agbete ko va ya ta o mele nu me de na mi o wa wera be yo le Yesu yo me akwanchire de ya ma ona akwanchire amadeka deka 28 amadeka deka blave boadre blave boni amawa madele koji o me po yodo wo no vinye Yesu Kristo bere asime makodu ne maka chowa fo aha de pereko azo jata kle fiji e anya fuzile jata fi kle vodri baji ma de la bele nkude unye ma kwa do kokko la bena enya nye nko ayom e ma tone amoyo Yehowa dokpo amone oyo Yehowa dokpo yata onye be sofo de ne ba to da taroji ne wa nye be yaji na yo Yehowa to he Yesu Kristo le a vota me e wo Kristo to wo nya glo me le vota me e wo ame bo wo nya glo me le vota me mega koto sofo de keji o ne glo we ba enya wa meto agbiere mi atogbo nya ma wu ho yo vo nya la me wo kilio pour faire vidéo bere mi se ne mi ase kilio pour faire no fia mi ale yo kale na gba no mega hia mi ale yo za na susu yata o pastor de donc la gba ne ale wa za o susu de mele o fia o yata o te un za bleach ko wa me Ghana Christianity mi bu mi afata me Togo Christianity mi bu mi afata me ma china we jo ma volle ke me la si we o mega buta me be yede jipo na ide jipo de me glo na we be de ma o jipo ani gba wala de ma na jipo we o e fi ya onami do yo be me aba o de mi awo ne mi kuko mi ale wa wo plimi ya to awo plimi mega vona jo ma vo me le glo na we jo ma vo ha choe amede ele lon ya me ko le nu fopli we menye le me ele mumu awo lon ya me ko le nu fopli we ahachwe jo ma vo de ahachwe maude tagbo ma no si de ya wa china via lon be va ku ne mi anu agbe ya wa ga wo jo ma vo ko da de be ne ya le mi ko de mi awo ba bia nye be jo ma vo pe nya kra chere o wo jo ma vo ko da de cho ya me pe jo go me jejea he ma wo le no wo do wo jo ma vo a ma bia se he ma wo le no wo de do wo jo ma vo a ma wo me wo jo ma vo ko si ade we ko nya ma ko ba de me ma gble na we ahachwe mega vona jo ma vo bo na me de wo nu vo de we na ko ke no ma choke o blast the person na chotale nu na choke vo ma advice we be choke e ya fi alon yo ane na ame yo la o plimi le gbogbo pe nti la mesiade no tozu to floko de ma ga ba china mi bede mi ko mi wo le akova do ipo pa o mi le o ado po le na mi ape futo pe mi ape fu ameto ele no tozu to floko a china me ma ko nyo ga kova ma ko nyo afifia kova do ipo po be ma hu jipo nu na mu a ne tu jipo Pale mo gble le Ghana da po e ga Togo me po a e le Ghana pe wo ni ama me Togo me po chona Togo me po na po ni France le o pe Togo to da na po France po ni le jojo le Benin choda ya le fuma be yede iho agbo ye ma fonu sugbo nya suwe la si ye ma gbo na we de ya nye ma gbo me le na we bere e wa me bo de wo susu me Vuo susume lo, vuo susuma mebo, vuo susume. Enya la sinyi magbo na we ma. Nye me va moji ma va ta fa gba loko ere. Me de ko me choko ya me va moji ma va ta fa o. Me nye afa le vivi na be ma va do ko me va moji a o. Ve se de ya onye. Be a me de a wuto we. Rather unfortunate. Ame wa me blave wa dre ikure. Nurse wo le me, doctor wo le me. Teacher ole me babia sanya bere teacher ma ole chefiale next ma ole nu ameka ole amachina yo fo fa gba me ya ole popo fifi la doctor apaka to le ide hospital apobo le iPad asi alo le computer ji po me na de ke po le olo o me nye de ta me ao do va check na wa go va check be amachi kama na de via
e ke ma va check je wa dia ma che de ka ko ba na we side effect a e be ame a le dole e pe le fu na nya po computer nya po be pe fa ma chi ya anyo na me ya po ni ya video ku je ko ama che ko na we side effect a mega ke ya tamile kuku kaba ne didi fa la pe bla yin aolo mi atogbere e ho fe ala fa de ka bla ve vo aton ha fi oku mi atogbe ma va te wa fi awo to o yodo e ho fe ala fa de ka bla ve vo aton ha fi oku levement e ho 47 years e fu ojovo e to ojo 37 years ya yehu achina obere ne de fa la pe bla yin ahachwe yehu ade mawi mi ominya de me dana fu tane togbe ni te wo 125 kode e ke manya be yehu ade menye ya enyi mawo ahachwe ya lo fia yehu ade me ya enyi mawo me ya yovo nlo ko bana mi o yehu akla ma kwa agba ko na ajo blasuma obi no kwa agba ko bana mi o ao ya te fia ma gbo na we pole togo me o basara pale togo me wo basada togo ma le abe voter deji pale wo basada deda yide akposo me na kpada ya de do ron point de sia de wo Yesu Kristo pe tata de do ron point de sia de wo ma do la pe tata ne mi popla mi gba pe tata ma fugbe ele a le dodo mi le fima ogba di to ka mi keke lo ogba le eto ni ki o kele sesi azo ni Yesu Kristo kata ni do kaka wo akposo gbe ma me glevo nya tefe ya ma gle na we nya tefe de ya ma gle na we o le oble tasi vovo na jomavo me le na o nya togbe me vo na jomavo yo vo fia fito we de wa va fi nya togbe le o apase se be no va wodo na we le yo vo de Bill Gates fon be yi va le vaccination wo na we do le u nya togbe o me na o malaria o me na o vitamin B o vola me se we wu mi egbe vi we ko o pe susu ko odo e ya me dibe na bu tutu na me si gbede so for de aga chole ga na achi na o chebe ba ho akwa chere water ne nanu wa nui je o che wa ku wa nui je ku fifia de ko ame e ya me le gbogbo le Zambia e jo le Zambia e do ko ama che ko na wo le nunu to ko de nu me na we mi avo ya te pe gbo me na we bon amebo tro ususu me bia jogbenyo na me siam la gbekepe ya balaji especially you subscribers we ma o jipla ngba wala ne tuchi fafa ko de mi aji mi a Togo.